da li je zaista vama promaklo 50 granata iz rajona Orlića i 30 granata po Ilidži u 11:35? I da li bi to bila prvorazredna senzacija, prvorazredna vest da ste izvestili da tuku naše položaje bojnim otrovima? Did we really miss this? No, we reported that there was... Da li smo mi to propustili? Ne, mi smo izvijestili da su u toku bile borbe. Mi ne sjedimo na vrh zgrade i brojimo granate koji idu u jednom pravcu ili drugom. To je nemoguće, gospodine Karić. Mi nismo međunarodna organizacija, mi smo televizijska ekipa sa jednim reporterom, jednim producentom i jednim kamermanom. I mi snimamo ono što možemo. Mi smo bili u centru grada tokom dana, a sve do poslijepodneva onda smo se odvezli prema televizijskoj stanici i snimili slike koje su prikazane juče poslijepodne. Mi smo znali da je bilo pucnjave u raznim dijelovima grada, ali tamo gdje smo mi bili svakako nismo vidjeli da li je išta padalo na Vogošću. Svakako su bile u toku je bila pucnjava. Kada je riječ o hemijskom naoružanju, to je hemijskom oružju, to je prvi put da čujem da je korišteno i to me ponovo vraća na pitanje koje sam ja postavio i ranije. Ako ste to znali u to vrijeme, zašto niste doveli novinare sa zapada na to mjesto i pokazali im dokaze toga što je dešavalo? Nama to nikad nije rečeno, nikad nismo tamo odvedeni. Kada smo pitali, nismo dobili takve informacije, a časni sud, ovo je prvi put da to čujem, da uopšte neko pomene takvu informaciju u vezi sa ratom u Bosni.